Nanone kandi nk'ibisanzwe ni the QuickTimes news nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Nanone kandi rero FARDC ikomeje kugaba ibitero bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC mu 23 ni ihuriro AFC mu 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byatangaje ko rero ingabo z'iki gihugu zikomeje kugaba ibitero bikomeye mu bice zigenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri wa 21 rero kwakira 2025 aho ingabo za RDC zagabye igitero cya drone za CH4 ku birindiro bya FC 23 muri Kalembe na Kalonge muri teritwari ya Masisi no muri Ihula na Mpeti muri teritwari ya Warikare. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kwa 21 rishyira wa 22 kwakira ibitero byagabwe no mu duce dutuwe cyane turimo Nyarushyamba muri Masisi, Kashebere muri Warikare n'ubutundi duhana imbibi. Kanyuka rero yasobanuye ko ibi bitero bidasubiza inyuma gahunda y'amahoro ya Doha, bikanagaragariza rero isi yose ko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ishyize imbere intambara kandi ko igomba kwirengera ingaruka z'imyitwarire. Mu magambo yiwe rero yatangaje yagize ati AFC 23 irahamagarira abayobozi bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba abatangabuhamya. Mu gihe rero iki kibazo gikomeye ibona ko amategeko ayemerera kwirwanaho no gusenyera ikibi aho gituruka kugira ngo irinde abaturage n'abasivile. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC 23 mu gihe abahagarariye ubutegetsi bw'iki gihugu n'iri huriro bakomeje ibiganiro bibera i Doha muri Qatar. Tariki ya 14 ukwakira abahagarariye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na AFC 23 bumvikanye gushyiraho urwego ruhuriweho ruzajya rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge runakore iperereza ku ruhande rushinjwa kukarengaho. Byateganyijwe rero ko inama ya mbere y'uru rwego izaba mu gihe kitarenze iminsi 10 kugira ngo hategurwe imirimo yarwo. AFC 23 igaragaza ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yizera umuhuza ko ishaka amahoro, ibyo ikora bigaragaza ibihabanye n'ibyo. Ibyo rero bica amarenga ko intambara izakomeza kandi ko ishobora gukomera kurushaho. Reka tunyarukire Kinshasa rero aho abasirikare barimo ufite ipeti rya koloneli batangiye kuburanishwa bazira kwambika umugore ubusa. N'urukiko rero rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuwa 20 kwakira 2025 rwatangiye kuburanisha abasirikare 8 bambitse ubusa umugore uri mu bujura batewe ishami rya Raw Bank i Kinshasa. Tariki ya 16 kwakira nibwo aba bajura binjiye muri ishami ry'iyi banki bafashe bugwate abakozi n'abakiriya barimo abapolisi n'abasirikare batabara bitwaje ibikoresho bihambaye birimo intwaro ndetse n'ibifaru nk'uko muri buze kubibona mu mashusho. Ubwo rero aba basirikare n'abapolisi bakuraga abajura muri banki bagaragaye bakurura umwe muri bo w'umugore bamwambuye ubusa bamuhirika mu modoka bamunyukanyuka mbere yo kumujyana muri kasho. Abasirikare rero baburanishijwe barimo umuyobozi wa batayo Colonel Mumesa Kimpweni Desire wayoboye igikorwa cyo gufata abajura bari bateye banki. Babiri rero bafite ipeti rya kapiteni Suriyetona umwe n'abandi bafite amapeti mato. Ubushinjacyaha rero bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bushinja Colonel Mumesa na bagenzi b'icyaha cyo gufata abantu mu buryo butarimo ubumuntu no kubatesha agaciro. Byose rero bifitanye isano no kwambika ubusa uyu mugore witwa Honorine Porsche ufite ubwenegihugu bw'Ubudage.
mu rubanza bwabaye tariki ya 21 ukwakira Colonel Mumesa yemeye ko yatanze ibwiriza ryo gufatira uyu mugore ku ishami rya Love Bank Kinshasa kandi ko yamuhatiye ibibazo mu biro bye. Ajida Kamenga Jacques ashinjwa gufata amashusho ya Honorine ubwo abasirikare bagenzi be bamwambikaga ubusa no kuyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ariko yabihakanye. Biteganyijwe rero ko urubanza rukomeza kuri uyu 22 ukwakira hamwe n'umwihariko biregura hamwe humvwa by'umwihariko abiregura. Masisi rero naho AFC 23 na Wazalendo byarasanye karahava ihuriro rya AFC 23 na Wazalendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo biri mu mirwano ikomeye muri santene ya Nyabyondo aho twakita iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni centre rero ya Nyabyondo ni kamwe mu duce twigenze muri Masisi kuko iri ku marembo ya Warikare. AFC 23 rero yayifashe tariki ya 9 Werurwe 2025 yambuye umutwe irimo APCRS na LDCR mu masaha rero ya saa 7 z'ijoro ryo kuwa 19 rishyira wa 20 ukwakira. Imitwe rero ya Wazalendo yagabye igitero kuri AFC 23 muri Nyabyondo hatangira imirwano ikomeye cyane. Urusaku rero rwinshi rw'imbunda n'ibiturika n'intoya rwatumye rero abaturage batuye muri iyi centre bagira bwoba baguma mu ngo zabo. Imitwe rero ya Wazalendo ifite intego yo kwisubiza iyi centre yambuwe mu mezi 7 ashize kugira ngo yifashishe mu kubaka urukuta rukumira AFC 23 mu bice byinshi bya Warikare. Imirwano mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje mu gihe AFC 23 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishyigikira Wazalendo byemeranyije kubahiriza agahenge no gushyiraho urwego ruhuriweho rukagenzura. Iyo atari rero Wazalendo igabye igitero kuri AFC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo nizo nazo zihita zihimura zikagaba ibyo bitero. Iyo rero atari Wazalendo igabye ibitero kuri AFC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo nizo zibigaba, zikabisobanura rero ko ziri gufunga inzira aba barwanyi bashobora kunyuraho bashaka kwagura ibirindiro. Ku mugoroba rero wa tariki ya 18 ukwakira indege z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zarashe mu birindiro bya AFC 23 muri Mpeti na Buhaya muri Warikare. Umuyobozi rero wungirije wa AFC 23 Bertrand Bisimwa yamaganye iki gitero, yibutsa ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri kurenga ku masezerano impande zombi zagiranye ubwo zaridoha muri Qatar. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo rero zimaze igihe muri teritwari ya UVIRA mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ziri muri gahunda yo guhungishiriza intwaro zazo ibigo bya gisirikare byo mu Burundi birimo icya Mudugudu. Icyemezo rero cyo guhungisha intwaro cyatewe impungenge ubwo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifite ko abarwanyi b'ihuriro AFC 23 baramutse batangije urugamba rwo gufata UVIRA bashobora kuzibambura. Izi mpungenge rero zishingira ku kuba no mu gihe AFC 23 yafataga umujyi wa Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 yarambuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo intwaro nyinshi n'ibikoresho birimo indege z'intambara. AFC 23 rero ikomeje kubaka ubushobozi, abayobozi bayo bateguje ko mu gihe ibiganiro by'amahoro biri kubera Doha muri Qatar bitatanga umusaruro bazakomeza urugamba bagere ni Kinshasa. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC 23
Patrick Busubwangwi Shombo tariki ya 9 Ukwakira yabwiye abatuye muri santere ya Kanyora ko abarwanyi babo bateganya gutangira urugamba rwo gufata Uvira mu minsi mike. Guverineri Busi yagize ati General Major Sultani Makenga yambwiye ati genda uganirire n'abavandimwe banjye bari hariya Kamanyora babwire ko mu minsi mike tuzajya gufata Uvira. Ikinyamakuru Africa Intelligence yerutse gutangaza ko AFC 23 yohereje intumwa mu Burundi zigura na Perezida Evariste Ndayishimiye zimusaba gukura ingabo ze muri Uvira no mu bindi bice zirimo muri Kivu y'Amajyepfo. Nkuko rero iki kinyamakuru cyabisobanuye, intumwa za AFC 23 zamenyesheje Ndayishimiye ko abarwanyi b'ihuriro badashaka guhangana n'ingabo z'u Burundi, ariko ko nizikomeza kwivanga muri iyi ntambara zizaraswaho nk'uko byagenze mu ntangiriro z'uyu mwaka. AFC 23 igaragaza ko yiyubatse mu buryo bufatika kuva yafata Goma na Bukavu. Iherutse kunguka abarwanyi barenga 16,000 batorejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo na Canzu muri teritwari ya Rucuru. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gifite ubwoba bw'abasirikare benshi bakoranye na General Christian Chiwewe Songesha, General Frank Ntumba na Brigadier General Benjamin Katende batubadila bashobora guhungabanya umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi. General Chiwewe rero wari umujyanama wa Tshisekedi mu bikorwa byihariye bya gisirikare. Ntumba wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, na Katende wari umuyobozi wungirije w'ingabo zirinda abayobozi bakuru ushinzwe ibikorwa n'ubutasi bafunzwe muri Nyakanga 2025. Aba basirikare rero bakekwaho umugambi wo kugirira nabi Perezida Tshisekedi binyuze muri coup d'etat. Kuva bafungwa ntibaratangira kuburanishwa. Igisirikare rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyatangiye kugira impungenge ko abasirikare benshi bo mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru, icyo twakwita GR, bakoranye na General Chiwewe, Ntumba na Katende nabo bashobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu bimurira ku cyicaro gikuru cyacu. Byitezwe rero ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo buzohereza aba basirikare gukorera ahandi hantu hatari mu murwa mukuru w'igihugu Kinshasa mu rwego rwo gukumira ikibi baba batekereza guteza cyangwa se gukora. Kugeza rero muri Nyakanga 2025 abafisiye bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo barenga 70 barimo hafi 30 bo mu cyiciro cya generali bari bafunzwe bakekwaho gushaka kugirira nabi Perezida Tshisekedi. Nta n'umwe muri bo wagejejwe mu rukiko.